Hello, Tuni KUKI channel vijose na bon chawin lep na hivin. Tuni ahi Kolgam Boina lang ho update hin bol kin hitin. Kolgam Boina lang ahi Kolgam ho hi thil bol dan ho jong he athi movin. Athil gon ho ahi lawai le athil tup le doi ho jong he ivet nai le chun. Khan to na lang nyan hi amanoi ti ahi in. Masanga pa na hi Kolgam hi JUNTA hon anawai hom hi lang hi le I chan ham khat na Kolgam jong hi khan to na di dol ta ahin ahin la tu chan ge ya hi JUNTA hon agam sungu wa vai hom wa thunei na atu jing je wa hi Kolgam sungai khan to na lo hi ti hi imit no wa jong emu thei wa hin tu chan ge ya hi sepei bompo ahi lo le thal changpo a longkaya hi chitobang thilpo ho hi wanoili sit sunga jong hi umbi ese talawa hi ahin la Kolgam lang hi ivet nai la se pai hon jong longkai ho kipo a longkai ho a kona pai pe ho a kona bom chang ho thal chang ho kipo jing na lai wa hi ni chitobanga chu khang to lo lai wa hi eho India gamsung hi 1946 lai vela kikap to lai achu a kem ho hi bi in anahi a hi in hi chitabang tai ma chu tu chan ge a hi Kolgam sunga hi a kem ho jong hi eho se pai kem tabang hi nai lo aban le bi in mai asa wa abang ho jong go mai a that na lai a hi ni chitabang a khang to lo a hi in hi je a chu ami pi ho hin agam sung hi avet nova hi le apo na nova agam sung hi ama ho dei bang a hi lawai le gam dang ho banga hi khang to hen ati wa pan ala u jong le JUNTA ho tha ha na hi ja chu khang to thei lo a hi lo le mi pin jong a dei bang hi agam sunga bol thei lo a hi ja hi chi to bang boina hi ana a hi in February ni sim khat ni a patna 2021 a patna na ki boy to jing ahin la tu a hi athu ho hi ivet na hi le chun Kolgam boy na hi ki chaiwa ding a hi tai ti a hin ama ho thilji dan jong hi ga velo chun enter the dragon exist the JUNTA ti a hin ti su JUNTA ho pot do na ti na to bang a hi tai hi je a chu hi chi chung chang hi het thim na divin tu ni a hi Kolgam sunga a Boina ho update neu cha hin bolo hi ten adi se na tu le tu din mona hi brotherhood alliance so hin China ho KUMTHAH ahung lun ka a hi JUNTA ho no mang ding JUNTA ho thunei na hi su mang ding a hi tai ti a hi nasata pan alawin gal ahung ki boy ti la chu JUNTA ho hin hita chu mun ten hi control a bol wa PDF ho zo hin JUNTA ho hong lut na ding ho pi sunga ko na hi lo le ama ho na hong lut na ding lei ho hi PDF ho zo in asu se no a hi in tu a hi JUNTA ho zo hin PDF ho hong ding ki cha in lei ho zo hi asu se ta ve ulta a hi tai ti chu akile langa a hi ta in JUNTA hon avai hop naw hi hung ki chaiwa ta dinga hi din mona tai ti chu tunia neu khat ga he theina divine sewa hin chiwa jong hi news update Burma langa update kimu dung chu ya cha hi le hi chi pa jong hin hi chi gal Boina chung changa hi advance la corruption na sata na bol hi na ma jong hi JUNTA langa kona a hi in JUNTA ho formal a hi tain ti so e ho langa pawa chu ga sei le han he thim ding pen wa chu a pension ti ding a hi tain se pai pension khanin hi ta chu ama hin home affair minister anapo a hi in hi chi sio tut ke ti pa hin general anapo a home affair langa hi pan anala hi chi pan anala sunga hi agam sunga thilman cha galman cha cho na ding zo se hi ana karap zo ke hin anani zo ke hin ni chi anani zo pha na chu ama jong hi kum nga sung jela dinga phun do na anani wa jela hi anakoyo hi in ahin la ama jong hi
tu a hi cancel ahung vei ta in adin mun hi vet na hi le amat tilwa ko na chu cancel vei a hi tai na hin la tu chan ge a hi a hing na lain adin mun hi vet na le hing ding din mun a hi lo phanin jela ko na hi ahung chon do win house areas a hin koi do ki ta ve ti ho chan ge a jong ki mu a hin junta langa thil phalo bol ho hi tu a hi ama hon jong a result hi apan ban cha a hin muwa thil phalo bol ho jo se hi ama pdf hon that hi jong le heta chu pathin in ama ho ale thu na a hin bol dan de wa hi apan bana hi mu a hi tai ti ho jong hi mu a hin hi chiwa hi Rakhine state lang neu cha ga sai ki le Rakhine state lang a jong hi Rakhine state langa jong hi Rakhine army ho hin nasata a hin manovin munza chom junta ho kem ho hi atam zopi ala wa tu a hi Rakhine state zo se hi ama ho control na noya hung a hi tain hi chi bana hi kem khat leni bo hi ama ho control na noya lo hi khat leni bo hi a hi tain hi je a chu junta ho hi kichawa Rakhine state tilhen Rakhine capital kona hi yangon hunglut na ding hi nai cha hi tai ni je a chu junta ho hi akichawin lei thupi ta hi chi Rakhine capital kona yangon nom ta hunglut thein highway ho a hi lei ni hi lei tilhen bridge leilon ho kido ho hi thupi ta ni hi junta hon anakap setawe ti a jong hi report mo a hin masanga chu pdf ho hin gal ahung ki patti la chu junta ho gari hung hlai thailo na dinga hi lei atam zopi hi anasu sit pi jiu a hin la tu a hi pdf ho le ethnic arm group ho zo hin lamlin ho asem phawin tu a hi junta ho zo hin ethnic arm group ho le pdf ho hung lut ding kichat nan je a hi lei ho hi asu sit no a hi tai ti zo hi mo a hi ni chi event nai le ahung ki patti la athil bol ho pdf ho kichat banga chu tu a hi junta ho zo hi akichatai ti a hi in hi chiwa junta hon leini anasu sit ho chu amin iga het theine divai chawa hi highlight kain bolin amin het nom vaile itiam khatna question answer ho vel I bol nom vaile chun hi chawa jong hi I mu theine dingova amin ho chu kain ta do in leini asu sit no hi chi leini asu sit naw hi la khat pa hi le Rakhine capital lut na ding yangon to ki job mat na lei khat a hi in aban le a lei ani na pa hi la chun Rakhine capital lut na dinga lei thu pi ta ki sa asawa saw hi chi chu anasu se no hi ti hi iga het the ne de wa chwai kan ta do hi in aban le Rakhine state sunga hi a lei keu hi talovin Rakhine sunga jong hi police station jong army quarter jong a hi in hichilaya gal ahung ki boy tila mi anamat ho journalist hi han a hi lawai le pdf langa lam kai ho hi jong le junta hon anamat ho jo se hi jela koi wa Rakhine capital a hi akoi a hi hichi akoi ho jong hi ethnic arm group ho le pdf ho hin nasata agam sung ahin lo lut no wa police station ho jong hi ama ho control na noya hong ting le ami mat ho jong hi anala do jiu a hin hita chu aban bana hi police station ho ahin la pharwa hi junta ho hin hi chlai mun ho jong hi ki control zo ta lo ding hi ti a her phan wa hi ami mat ho hi hla su sanga hi ti a hi anathat novin ami thau ho jong hi bom shelter ho a hi anakoi ve ti a hin ti su bom shelter ti su min bom a hin hi a bom ham khat ong ki hi khum ding ting le ki sel na dinga bunker ti type dewa ki sim ho hi chlai mun ho a hi zela akoi ho chu anathat novin a bon wa chu
hi chilai muna chu na sel do vin mi sagi lang hi athisa hi chilai muna ata sa athisa ho chu bom shelter munna chu ana sit khom veti a jong hi report mu hi in resistant hon jong hi chi chung changa hi demna nasata bolovi ti jong chu mu hin aji chu ama hon jong hi chiwa junta hon masanga ke boiti la kona anaman ho ahin la do nom lo ho ahi lo le junta against a pang ho hi hu do thaina dinga hi pan nasata la wa hi in ahin la junta ho hin a control zo ta lo deu a het phan wa hi jela ho zo se hi athat novin hi ta chu bom shelter ho bom ma kona ki ven do thaina ding bunker asim na mun ho wa hi an koi veti a jong chu tu a hi e hon hi chilai mun ho control a hin bol na wa check a hin bol le mithilong tampi hi chalai mun ho a chu anamudo veti a jong hi resistant ho hin media ho hi nga chu phone do na anane ti jong hi mo ai hi chiwa hi ga velo han enter the dragon kiti asai na pe no cha hi in PDF hol ethnic arm organization ho hi ahong lut dawin tu a hi junta ho apodo tai ti na to bang a hi in chiwa hi aji nal he jengovin hichi junta ho against ding monga October 27 na 2023 a anapat no chu tu chan ge ya he jail ha jinga mano jing a hin hichiwa brotherhood alliance kiti ho a he thim lo ho chon hichiwa hi a full form na ki vet thewa hi in Myanmar National Democratic Alliance Army kiti ho hi a hi le chun ama ho hi ama saloi wa hi masanga pana agam sunga democracy ding dei na a student izan ham khat government do dinga anakisim thingnoi anakisim masaloi ho cho hi vet hi chi TNLA kiti ho loi a hi lo le Arakhine Army kiti ho jong hi democracy dei so a hi na ve hi jong le ama hoin agam anam ven pit na dinga thing noi anakisi mo ahin ahin la hichiwa MNDAA kiti ho hi ahila ama ho tup le doi pen he ahile agam sunga sepei ho hin sepei na ki to hanlang politics in politics na ki to hanlang hile igam sungu khang tau ding hi hizi chun igam sungu wa hi democracy lo a ho tai tia student ho anaki pun khoma hichi di agam sunga democracy ding deina a group anaki form ho chu a hi ti chu MNDAA ho chungchang neu khat iga het thim na diwa in sei wa hi in ama ho thum MNDAA ho le TNLA AA kiti ho loi hi kiloi khomova brotherhood alliance kiti a heaven ama ho hin October 27 a kona hichi operation ahin bol wa kona hi nung chon lo hela offensive ngana hung kichiam wa tu a hi agam pum pi hi ama ho le PDF ho ki tho khom na zala hi agam sungo hi control ahin bol go tawi ti a hi in hichi phat hi hung sot ta loading a hi ama hon media ho hinga thu phun na ananei na wa chu a hi le tu a hi ethnic brotherhood alliance hole PDF ho ki tho khoma pan kila hi agang theilam pe na junta ho nodo na ding a hi lo le su thin na ding hichi phat hi Chinese ho new year ti chu April hi Chinese ho adinga chu KUMTHAH a kisim a hin vanoi le si na kum kisim dan chu a hi le December a ki chaya January a ki panji a hi in a hin la China calendar dung juya chu a hi ai le chun April a hi KUMTHAH hung ki panji a hi in hi chika a hi tu a hi junta ho hi su mangding agam sunga hi democracy sa te ding ti hi chi brotherhood alliance ho kitip na khat wang a hi tai ti a hin he je a chu tu ni I topic ngwa jong kahin koi pen cha hi la Kolgam Boina ki chai wa ding a hi tai ti a ka sei na pen chu hi chi chu a hi in tu le tu a hi brotherhood alliance ho le
PDF NUG kiti ho loi hin hoi ta pan lawa amuna junta ho hi su thinga government khela agam sunga hi democracy hoi ta chi ho chi sa agam sung hi hoi ta develop bol theina dinga hi mi pi zo sen jong pan ala tai ti chu he theina diwa tunia kuki channel mangcha Kolgam Boina ho new hat update in bol the ho ai in I het him so ke deuta sanin tu le tu a hi Kolgam sunga PDF ole ethnic arm organization ho hin ana to now operation abon ho hi amuna hi a success in sepei game izat ham khat jong hi asumang ta win chule township tilhen city izat ham khat jong hi tu le tu a ethnic arm organization ho le PDF ho control na noya hi a hitai ti chu tunia Burma update neu cha hin bol the ho hi chan chu hi in tuni KUKI channel bezo se na chunga win ka ki pai na bon cha win pathin in phat theina bu jing taw hen